البيع جمله وقطاعي. جايبين لحضراتكم الكبه السكاني الاصليه مش التقليد. احنا بتوع الاصلي. الكبه الاصليه السكاني عندنا 2 لتر وعندنا 2.5 لتر وعندنا 5 لتر وعندنا 4 لتر. عندنا كل المقاسات زي ما انت شايف. عشان تعرف الاصلي مختوم بالختم ال 304 بتاع الاستانلس اللي ما بيصديش فعلا. احنا بتوع الاصلي. وكمان نفتح لكم ونوريكم الحله من جوه. الحله استانلس حاجه كده حكايتها حكايه، حاجه جامده فوق الجمدان ده بالشكل. الصاروخ. قدام حضراتكم 1 2 3 4 4 سكاكين هتقطع اللحمه، هتقطع الخضروات، هتقطع اي حاجه عايز تقطعها، هتفرمها لك. وكمان الملف بتاعنا نحاس. وميزه الكبه بتاعتنا ان الكبه ديت يا جماعه بتنافس تورنادو، بتنافس فريش، وسعرها اقل منهم بكتير جدا. احنا بتوع الاصلي. عنون بتوع الاصلي وعن